ano doon ko yung bullshit. First one. Doon ka huli. Okay, natay kauban hapon. Kaghapon darb. Tugod lang kainit. Sige na kira, ano gini? Ati siya. Alright. Order. Pa. Going. Alright. Repolyo. Paulahin na po ni si Jay ay. Yay! Ta. Sunod na. Pero basig dako kay itong. Sige lang, sunod. Kaya kay na Jay. Kato ni pagsaka na itong hulon ay. Sa kuan ni sa brown track. Ay lang jud untag ulan Lord kay. Pwede na mo matabunan. Okay. Agihan na to ang flowers. Tama na to. Tara. Balik ta. Paiwit yun si Jay, oh. Tara. Balik ta, eh. Hago man dayo, eh. Yes. Murag samok man akong tubig. Sigig panghuwit. Akong tubig murag sigig panghuwit. Dili nang ni sa akong kamot ni. Jerb, tara Jerb, balik ta Jerb. Gahit ng porter no. Gamay-gamay lang ba? Gani. Sulid. Murag skan-kan ba? Payat-payat pero sulid. Alright. May drone, oh. Ito ang asyenda namin. Ay. Drone na. Dili. Uy. Okay. Look at the place. Malamig na ang simoy ng hangin. Look at the place. See the place. Beautiful. Whew. Malamig ang simoy ng hangin. Yan. See. Ayuda. Guys, ayuda guys, gikan sa gobyerno. Oops. Ayuda. Sa isang. Alright. Gikan na kay kuan mayor. Run, Sarah, run! Una mi gamay. Guys, ayuda guys! Alright. This is the view from here. And God is so powerful. Beautiful creation. Oh, yan na.
is here. The clouds is here. There's a church here. Paradise Southern Baptist Church. Bago Southern Baptist Church. There'll be no more wars. Bing! Salamat tay. Among porter na pinakagahi. Pinakamalakas. Dong, ano man na manali daw? Vince? Yes, what's up? Guys, mga patatas sa Paradise. More fun in paradise. Evening, hello Parang vlog. potato. It's our first night and okay pa kayo ang spot diri. Ugma, medyo critical na daw ang area dito kay wala na kuryente diri. Okay pa kayo pa-charge pa ko. So gina-prepare na nila mga food na to para baunan dito na. So guys, ang mga pugihan diri. Mo niya mong pinakagahi nga porter si Pimpin. What's up? Yung friend rin si Lucky. What's up guys? Hi sa akong mga fans diya. Wala pa dito subscriber di. Zero pa lang. So karon manamig dinner. Sleeping naman karon. So tomorrow, good luck. Good luck sa level 2 of way to Mount Apo. Oh. Joy B ang pinakagahing nga kuan. Chef, cook pa yun. Plus porter, plus guide. Tanan. Ana sa iya tanan. Alright. See you tomorrow.